tulai ta hin mi society mi gam khan to dan I thang se du ham ai lo le ipi itiu ham mi lamkai mi society gamdang zatdang mi lamkai leadership hi na ho I thang se du ham ai lo wal ti momong hoi tam e ho ke ka hen tulai ta hen nam mi pi te oging hi inga ya le hen ki pa na tapon lamkai ho namsunga lamkai inei ho kidem na kesei se na alwale lamkai inei ho sit na ti thungen hi akizajing ta in po na ding ham alo lunghan ding ham ipi ding ham ti jong aki he mo liu jingin thilum dan ho wang hi evet na le hen igam sung hi lainat nat aum jingin mi tampin ke pa ale thanom ta khongpi da pi achu ma wa chaira sa hita chu aum jingla e ho hi kidem ke tai tom ke sei sit na e jing ovin gam sung le nam sung builai hi je wa jong iti ta le e ho hi kilong tu na hum dem akitizin ain la kilong tu mala kidem na aum ji ne hi chi kidem no yong cho si a phayong iti po ve dem theding a lom jong yung jiu jong hi te jin tin ai lo yong le eng hol kho na thu sei jong ki ji jong hi te yin tin ai pi chu yong le tu lai ta hin isei ma bang ba lam kai ho ki oi mo na lam kai ho sit na ti ding ham sit na le mu da na ki oi mo na jong hi pon tin mi tam pin lam kai ho he akine pi mo hin ai wa alam lo wa hung cho na alam lo wa na to ai lo wa alam lo wa thil hin bol lam kai yong hi tampi a do pha na mi pi lunghang gam heading in jong ai lo wa mi pin apo nat gam heading in jong ka ging cha ni lam kai jong mi zo si lam kai zo sing aphamo jong a hidi poi ti jong he viverson in het ke deu nam mi pi tan he di wa hi hito ke saya hin holim na in nei deu hin tin hi chi to ke saya po na zal jong hin tin oi pu zang mang hau kip freelance journalist in ama in hitin ase ni Germany Hitler hunglit do achan second world war ahin kailut a hi in ama hi nam ngai lu mo mi khat choi ama in chen lo chen agi sim thu agi hepon agi zakhapon Germany dinga athil bol ana to hobo agi hen ai hinla ama hi dictator ahin tunei thanei na zo si 100% akhuna hi koi no mi ahin hichi a hi si achun leisit khang lai si a amin hi agi pha le asit na hobo alawala asit na hobo ki gyal ta asidinga boy ki be ji ai ta ne ku ki zo thingnoi lam kai ho hi nam ngai ru ngen sin a hi ve hinla Hitler tabanga nam angai lut khawle abol do chu khununga ailawale thi chan gei ailawale khunung chan ge ya pa chat na hilo ding mi tampi gaw sap chang the ai get ve nai Germany ngai lut na zin Hitlerin abol zo si chu one man army a hi zin alholing pon agami te ding in hamsit na le ta thunin ama thu anung lo agami tam ta jong hi anakap li nei First World War Germany te hamsit na zoom na chu apo na anato ahin hinla garlin ni na ako lurin amma sapa sang enu kha pa chon Germany te hamsit na alien zone dunia ei mitel athu chi pen athunei pen athanei pen next to God chu thingnoi milam ka ho ahivin amho het pi lawa thing do thing na khat jong pul la thei loi amo helawa apul la kha jong le apul halawa kisimai hitchan ge din mun inei le I madang sei bedding day bedding hi in hinla nampi khonong ding zo igyal kho lo le ikichai te de oi tu nei thanei athu chi pen ho mo po na len pen ki ai in nampi pap akiti jong le tu ni kho ahin ke ho tabangin nampi pa pupong kating apuding along na ki po di oi nam sipai lam kai ho chunga mi tampi ta san la kinep na ala sampai ti apau do zo se kam chani hui anun lo le thina ki ling ding ham ti hi oi pu jang mang hau ki freelance journalist in amain alaina na thu ahin se nei chuting ta jong le hi to ki sa ya hin
sa sang hau ki men kuki nam min hi khel le ding hello alam kai ho zo khel ding hi atis zan jun che in azang ango ekiti dana chu ei ma ho mit mo ei ma ho phat mo ja kuki nam min su khel to khel ki tho chu bol khel lin pen hiding hi ati nei kuki nam pi hat mo na hi gal kap ngam lo thing noi lam kai ho ji Mipi ngai lo MLA ho ji sumle pai a ki thu ta lo CSO lam kai ho ji chule ham le pau ki bang ipi ham ti ho sunga tha do phung mina tribe sim ho ja so pe dang hon ku ki hi apom thei lo a hi chuta jong le gam nei lo political right nei lo refugee foreigner le illegal immigrants ti a ki sei zomi man masi ho le state nei sa mi zo te nam min zo ki ti pom le thei nam mi te ho chu government khanin kam tum api lo ding ai ku ki te chon ku ki min athi pi ding mei thei ten jong mei thei min athi pi ding hi ta zo zat khat nam khat chon azat anam min na hi thi chan ya pan la ding amin hi athi pi ding mo hi za chu azat anam min thi pi ngam lo mi khat chalam ka in pan da hen ti ai nam lam kai khat chon anam mi te angai lu ding cho thu pi pe ni ami te that le le ho chu nam ngai lu ki thei lo ding ai nam lam kai khat jong chu sum le pai chunga khitu ta te ding ai a chom lam ta se ding in nazat na nam mina na thi ngam lo ding le nam lam kai in pandai tunia ku ki nam pi hat mo ji ku ki kitu mo na ji mi pi te ji a hi pon lam kai ho ji a hi po a hi bo ni lam kai khat na hi le phaten ki gelin chole manipula ku ki politics bolding dan le Indian Bangladesh Burma gama cheng ku ki te politics bolding dan long hi he chan angai ni lam kai ching gamle nam ngai lu mi ching na hi wale ipi dei lo jo mi man masi le ku ki zo ke ti hominin politics bol hi win ku ki bo sei win ku ki hi ve ku ki ke ti nam min hen bon mi zo lu sei chorei mal pai te jo vai phe kang te aimol chiru dalon ching chole adang dang ho e kan khom su ke wa hi ti hi iso bi pau sa sang hau ki min alaina na thu ain se ai hon ipiti gyal de hon Assam kuki thingoi hon government to ki holding din muna om pharon history hathim le pathin ging ta chole mikita ta professor dr lamlal dongel koma achiwin tok sa lam kai dingin aga kitip bene manipur kuki thingoi hon jong solution muwa inge iti wale negotiator akikoi diu ngai hichi first step hi pan be ding hi hi oi pu sa sang how ki men igam sungle inam din munu chung changa mi pi lung lat na hi a hein mi pi lung na na thakhela aman a hin seiding a hi ti jong gin cha me ne chuting ta jong le kukile news in asai na chon government semding gel power le sumdu ho ja ka cha naga tangkhul hon chance ala oi ati meite government pumpi to pang lak somni valin bon se mai a hel zo lo ole chi kacha naga tangkhul ibola imo ve tho ham government simding buipi sangin hoi ta in bol cha le hen a het diu hi thing noi government noya kun le le o sanga volunteer hoi ta sim phatkina chuting ta amo hi support bolding hi phandoding ham meitei 20 lakhs wal ku ki gam alut zo lo chu asun jana duty bol ku ki volunteer ho je hi thingnoi nam sunga ki hat sa ding mei sanga volunteer hoi ta a tha sim pha hello ham imazo si apharum hi aphat cha pan ila le gal ki zo hin tangkul ten chance ala hi ei hon sa sanga government simding gel sumdu la proval dei ho ji volunteer muntina hoi ta sim pha a hi kidin chuting ta le ku kiten thingnoi sumang o hiten boina awm phat phat le volunteer sim za lew han ku ki nam khan to na jong heading e puna ji hello goal ama phat chona ding gel sumdu le power day government lung hol ho chat event lai siwa zoom ding hivin eti a hi ma that gam ding hi ta ve ti ku kilen news in a hin phong do ne ai le thil dan thil ki sei dan Mipi ogin ho hi tuni kho a hi iga sei ho chu a hi in nang leken ipi gelam
so pi ho in lunggel ngai tu nam sung din mun nam sunga kine pim ta thing noi ho MLA ho CSO abi abi alam kai ho akui koi hi jong le he chung changa mi tam pi chunga he na lunglhai na phone ding ham alowa le na ket na la si na jo na phone ngam ti hi nangin tha ben viverson geloi te ngai to te comment in jong hin se uite tu ni khwa hen lam kai ho zat chom ho jong i oi mo jong chu oi mo thia te ma ki oi mo jong hin an ten ken wang i ma kha sei nom pon oi mo thia i te ngal mi oi mo hi se chon chuteng ta le min oi mo ale patike cha ki gel phatna o ka bol hi mi alung lai poi mi lung dei na jo na ga to do ding phalo ding am ti jong hi gel che da ki pament alang khana tu lain egam sung le inam sung wa thing noi ho CSO ke poi ku KNP inp ke poi adang dang ke SO ke poi dap chom mi tam pit idem naw ya so tan tu ni se lo tu chunga i sei na wa jong mi pi tam pi lung han na thu hi ahung so do na hi tu atha bya aum do na hi tu ma sang ja ma sang kai langa isu pitaw ni ki thana chunga ko na hung ki pan hi lam kai ho oi monangen chu hi ji ngai ting noi ho jong biam ilo tha ise uwin MLA hong ilo tha ise uwin CS hoi lai lai lam chom chom dem na zat chom chom i bol win hi cho cho apa es yong ka ti poi hi jong le tuni kha hi mi pi hi na sata hi alung ana hi tai mi pi in le lam kai hon he diu chu mi pi o hi tabang ya hi ekene piwa mi kene ma kom do lo na ka chunga hi ti ai ha moi tai ti zo hi la thei chi le han ti pa kai mina ekitip naw zo hi so ting ta le zapi mi pi ho jong ilung han man mi ilam ka mo dem po ti mo se si po te plan apading anagol jong hite in lam kai ki ti chu se ji ma bang wa milhamin one step ala na ho lam kai in two step ala ai milhamin 1 3 ki ji in lam kai ho 1 2 3 a chat we hi chi na hin phat hi gei sangwal isa ji wa ilung han naw jong te lam kai ho chu emo dem sangwin pan hoi tan la jong te ti support jong te ti igitip nom naw he chuting ta yong le lam kai zo si aphamo yong hidi lo I thing noi ho zo si aphamo hidi lo mi zo si aphamo hidi lo hi CSO ke po hoi lai la ke po mi khat phamo na mi zo si go jong hi lo hi ti hi ita lang nom bin lam kai ho mit mo na sit na ho chu de sa wal ji na jong ikine na banga do tinga ise jong hi the hi chi a yal do lam kai ke ka hin mi na hin nang na hin ko hi jong le min ikine pi pa do lo tinga ichunga mi phunji ti zo hi gyan la na le thang tom na kitil khona ja ne chi ding ikiti mi na hi ti hi se do nom bin tu lion chu chi kanu thil ka mon ka sei do ngam poi kiti thui tu lai e ho society a hin a hle ta ni aji chu society u hoi lo le society sungwa lam kai phalo lam kai ngol I tam ji ule dikte to la ki vai hom ji a thilpha he tam ta oma sei nom talo aji chu nampi adinga thilpha sei omle lam kai phalo sumdei hon tha dinga hole u hi ja ai koi man thilpha sei nom loi in nampi hi tu a lam kai da na ki gela nampi ngai lo ho hi amang tha man thai to ka wa nampi iti sei ding ham ki tung do zo talo ding so group ho hian mi pi thane na pi do ding mom mong adat thailo aji chu zoom le za tho nom lo sa alwa ut mu a I thane na abe sanga sa ut mu lovin hiti hin ki umle ti adei zo hi ti hi mi tampin tu lai ta hi chu chunga jong hi phun na mi tampi angai na naw tampi a hen pho ni hi chi ho hi he thi moitin e ole o ki ka kinila ki tha to ki ma to ki gi to ang bol po hitin ke yam kha chun leader lam kai ka ya le mi pi voice ka nga ya a hoi lo tingal o mi pi hin ka chunga alung hang tai alung dam kin dewa iti pan kala jo ding ham tia jo phate gela ki sim phat ngai mi pi hon jong lam kai hi mana cha phat jo sa perfect ding tina lo o lam kai om khat ve te nga le ama jong ball hil su ki anei the ti yong hi second thought inei jiu angai nei hi chu e tinga le I Christian hin ho hong ma chalin tin inam su idin mon hi hong ma chal ding hi MLA ho zo siong phacham kin hi lo pia pastor ho zo siong phacham kim hi lo pi namlam ka ho zo siong phacham kim hi lo pi isna ke mo dem ke mo tha tu ke mo gi ke te ho jong hi Christian khat hi nawa he chi hi dei om poi ti pa zo hi iga phon do hi ti hi isei do nom min hi chuting ta jong le
hin khu a hi lamkai khat hi na chuteng ta le milham mai hi jong le mi hing khat hi na a hi in khumandan i thil bol in a to ho na bol josis a hoi pen le a pha pen khununga mel chi thei dinga hi thil khat i bol do ngai su tuni kha jong lamkai hi na wa hi i lamkai hi naw he a phat lo na hi mi in i thi chan ge i khunung chan gi wa he a mel chi ding ham ai lo wale i thi nung khoting wale hen i to phat na ho hi min a mel chi jing de ham i sit naw i phat lo na mi a mel chi ding ham i hin kho wa hi i pi mel chi ding koi ve chi pa long hi hoi ta gyal ngai mi him hin in kho hi mel chi ding ki koi chu khat chu a pha hin khat cho si hi chi te ni hi nei nu kha mel chi ding hi a phan koi ding ham a si na koi ding ham ti hi chu March 17 461 Britannica a St. Patrick thi a agiseizian a hin kho abeitai athitai ti a agiseizian hejini kho hi St. Patrick's Day din adia Roman Catholic hobung hon kumsi lahen iti sei ding ham ama zana achu anamang jiwen hichiki mandan hi St. atichu Saint Patrick tina hi St. Patrick hi achom lama agisei thu hin na Saint tina hi Saint Patrick in Ireland gamsunga kipana thu pha anapo lut mel chi na le athil bol pha ho het jing na kimang a hin hechini khula hin Patrick in adei thingna eng rong green color akiwanama kumhi na bol ju hi ama hi Vels gama anaping ahin apa chu Calponius akitin hobung diken khat anahin Iris gammi hon akum somlagu vel alhina soa anakai mangwa Ireland anathu ai hichi Ireland achon kumgup ana umin apaw phat ta in anaki zelen hichu khununga ki pana thu pha asein achon apachom phle jeng ni akyal ngoi chin na Patrick chon pakai Jesu anaki sanen kum phabeb zawa asu chan na ko na hung zam do a agamu England hi hung le thon ai chu zawa cha France a missionary ki thim chu a training bola hi anachi a akum 43 som li le thum alhina a hi bishop ya thin su anahin bishop a hi zo kum zathum le som li le ni vela chu Ireland gamai anaki sol lo hechi Patrick lut masanga Ireland te hen pathen tampi anhovu ahem hinla aman pathen di ta ase pa Christian hong hi panu a hin ei ho ku ki ho bangin ama hon chong hausa ne yun hausa Christian a hi tiang ule anoya umjau siang Christian a hi jivin Patrick in Ireland pum pi chu achon su helen hausa zau siang Christian a hi sa su helen Ireland pumpi chun ki pana thu pha anaki san win apathin ta san de zile mi itse dingam a hip dan kidang a hi ativin ama thuila konin Ireland mi muntina ki pana thu pha phong dinga hong kon da Christianity hi hata wanu ya homa chal khat longai chule Jesu Christa Bethany khwa Simon mi pha pa ina haom pe nin numei khanin thauman tam ta hin choin Jesu ananu pe nei hechi athil pha bol chunga chan Jesun ei ta bya ka sei pi nei ve hoi ko mi jong le wanu ya hechi ki pa na thu pha ki sei phong na chana athil bol jong he ama nu het jing na dia ki sei tha jing ding hi anati ni pakaya dinga ina to hi Thakhian lo hela a hoi pen a pha pena a ki bol zo le khonung ya mel chi thia ji ai ti isu me lo do e thu hil pan na to chan Thakhian lo helin tongin aji chuna chi na ding noi mi ga ma chon to ding na lunggel het na le chi na abei tai atis ja sei do nom le a chai na tu ni video ai siam nom cho in khowa he chin St. Patrick in ana to la thil bol hoi mi tampin tuni changya asu min lo Ireland mi ten pathem mi pa ta hero Ireland gam sunga pathin
thu di ta pulut masa a hero tuna changya ama zan a hi green color song hol ke van ba ani khojong aman ji oi hi ti a te ti chumin a thi ning a hin kho lo nunga ama ta sa lo nunga jong min hi ti chu a her hi tuni kho nang le ke thi le hen dun go len el go len ama hi adam la ya mi zong hi lam kai du da lo hi mi chawai numaya ge che mi sum ne go hi nam sumin si tin min e het ding ham ai lo wale ama hi nam ngai lo hi ama hi pathian ging mi hi ama hi suma ke tai numaya ke tai nam khan to na pan la hi in sung hobung sung ngap kine piom tai ti a e het diwam hi te ni lampi aphal asiami hi chidin muna hi kha beting hindin diwas in tua hin la idam sung hi i khunung hin khodeu sim hi ven nampi lamkai nami pite hozo siam atha ben tunin ke kheldoh chiu te ti hi pakai mina eketiam nam nom hi anga yo si pathin phat theina bo taw han